So wasante mantemu no wote Akuofrom assembly wadi mfie enum ya wahye hofa ewo mantemu no emu twemede na se na mansini krache Jonas Morris Wood editor just assembly no ebo no homoden pa na so wo so manfo ede wa hoden etai wonum achi se be ya de obeye bia no ebetimi ede mpuntu aba mantemu no emu. Adom Kasee Amaniboni Isaac no menyo any mansini krache your work from Jonas Morris Wood etwetwen komo and wadi to just say oba mansini assembly eni mepi wo no boboa mo adwuma wo ye na akoyi a ebi eniwo senti ebe yanka aban ensi dan bi ema wo mo na wonti bi nya adwuma no na emfa mpuntu emra Osha ya kwan ya wadi street mu nyina apart from the main road na me Kasee move from feeder roads to highways no dia kan nyina ayem futu kwan periodically every year it just and so just pay in so to pay na assign asset nke no na ene aban no edi kita ho ni asrese omomwaye na at least ye in feeder roads aye futu kwan nyina no yentimi ngu dodo na so quota and now really senior high education abaninti amankola na so bebre o district ni mu dormitories omo extra anu si yepe no mrasebe jone wa Akuofrom abaton pesia so ura Alex Blankson editor just say efiri be say emfie num ni ya wote mensi no assembly e wa Akuofrom no aboa edi mpuntu abana so gidi ye say amanfo betimi aye amana broso district in the bay na aboy bebre since our agenda 111 the hospital about since a major road here from Akuofrom Befasika Maikosi Kojon Kwanta so we kwata krade na free Obuasi there's no need of go Soccer Junction but Befa has no which almost about 30 kilometers egu now what me afa honako into district here by the aboy bebre and I'm saying say without mentioning words to say in the next 5 years the kind best district in Ghana Akuofrom will be part of it. The crackran na nakuti anse du ya wono ene ya danse ya sija se hene ya obetere mu ema danse no peja kwatwere bonsere free ya otosomienu echire mu se ebe yanka aban enhye na suapon ahodo a ewo maimu no wontire mu fa bi nkomensini biye mu na wonhye maburu ni nkura no fa won anyikuayo mu esanse eka ho bi ene bebe o man yi etimi etumpon ya ha dwumadi a ewo district mu kuya na sa wado yifihye foforo yi ba director mesrewo muma enkin kom na wonfa bi bra Akuofrom na kwada no aye ko sukuu no anya sa wo mu wi anya ko kromo yenya bi kra ni hinkwa ma enkwada yi yemfa kuya yo hyem sabaya wo mu wie sa secondary school na say give it no a wo mbeka yen kura asi ha